لوین دیزوم کو معنای ویجی انسانان دوره فیلم که سر حرب فرانسا و جزایریه. من فیلم جبر کو جچروکه که آلبرت کامو هاتی چکرن وکر سیر کر. د فیلمه دا به پیوین آلبرت کامو به پرسپکتیفاوی حل و حکایت حدودان هنه. حدودين زمانان، حدودين دين و إيمانان و حدودين عدالت و مرحمت الحربة. تي برامن من جرى بيشي بخرافة بولا زين الدين زيدان مثلا فرنسا و جزائر بيستبو. زين الدين زيدان بأصل خاج جزائر بو لوي فورما فرنسا اللي خاكر بو و دو ريبورتاجان دا جيگوتو بكو او خاج حرد ولاتان دا حسبينه. فهم دكم وهي سياتي. غاوز دبيجم از جزمان تركي حز دكم بهنك هوال من عجيبتي. هوال روين خاطرش دكن سر وی گوتنامن. Halbuki çi bu mesele ez yaşandım? Ticarine Türkiye bu, ferskirina Türkiye bu. Bi qasî Türkan hat talê Kurdan jî Türkî li min ferskirin ku ez bi wan ferskirinan ji Türkan jî ji Kurdan jî dûr ketim. Lê ji Türkî ne û ji Kurdî ne. Niha kanim pir rehet bêjim ku bê herb û bê hudûd du welatên min hene. Yek Kurdî û yek Türkî. Ji redkirin û ferskirinên xwe yên berê fedî dikim cîşkî.